Shalom, salamak melambi. Lako kita sola nasang. Inang mamase sialiu kaboro tu puang ta. Na pasitamu miki ulendui renungan harian toraya. Allo Senin tanggal apa bulan Sangpulo Mesa tahun 2020 napa. La tabasa tu kalan na puang. May komita palaku pak tunduan ta mas sembayang. Ambe mamaselan kadatuan suruga. Kures sumanga tumintu mama semisya pak aborok melako kami. Ki kanasai opuang lante malambi to temo. Mangkau mukan mitundui lan sangbungi lenduk na. Kinai pelayan ni batang kaleki jomai mintu na sarap pengkarangan tu mika masyangkan lan atu yate mibengkan atu sangat tu lakine ungkere sumanga itu mintu katuangki ulendui kadame tu laki basa siya laki rangi pena masalo mikiran nuan opuang lami bongsoran kan masola nasang nama din iya te kadame laki basa siya laki rangi lamen dari inan lan mata pa inangki masola nasang angki mak din bang tontong umpogau kan ni situluk lalam pak porayami mak kada-kada kamu kami opuang belan nasaka sasadia makan orang itu kadame lan sakana puang ki puang Yesu kirampo mas sembayang amin. Kadana puang lamai Roma pasal 10 ayak karua selako ayak 10. Kadana puang dak mi kaindanan len barang apa la komi sak duka tahu sangadinna siala mase komi belanna minda-minda tu unna la mase tahu ia moto tu ussunduni tunturan sukaran aluk tu belanna kada iya te dak mu pasandak salu la korampanan kapak dak mu papatean dak mu boko dak mu mailu na iya tu sengak na kada sukaran aluk na ala nasang molante kada iya te kumua lamu pakaborok tu padamu tolino susi batang kalemu iya tu pakaborok tae na umpabu tuan kakadakean padan tatolino iya moto iya tu pakaborok iya mo dipolalan ussundunni tunturan sukaran aluk rampoin demo tu kadan na puang amin. Tomatuangku syuluk sola nasang kadana puang di pakondi lan misa kada kama sorokan pena siala mase kasih mengasihi dalam ketulusan budak-budak ki temai mak rupa tahu tu dan mau tahu lah itu disanga kaindanan iya dukamu tandana to kumua inang diparalu itu to senga mak dinden ta tiro ba tu tarangi tu kareba to si salah ba tu si kara-kara belan na indan lan pak basanta dipakilala ki kumua da anta kaindanan barang apa lako padan ta mak rupa tahu sangadinna tontong ki siala mase nah iya ke susito kasalan ki rakake napaindan ni ki tahu iya te sura umpa tu kombongan dio Roma umpa kilala tu mak patongan ana tontong siala mase padan nama rupa tahu siala mase padan ta mak rupa tahu batuananna minda-minda bang mulako dipapatui kama masean ada tamu kita to sarani tu la tontong siala mase la komintu mak rupa tahu sia angga panam-pana wang matua belanna iya tu totu mampata pura nakamase miki pak kaborok sundun
Iya tu kama masian tongan tangun nanga la di kama sei sule. Sangadina si bawa kama sorokan penawa. Dadi iya tekada dak mi kaindanan len barang apa la komisa duka tahu batuanan na kumua tang la susiki toma pangindan tu uran nuan la sule tumai barang apanna. Sangadina yanta siala mase masoroki tu ungka boroi tau. Tumetongku syuluk sola nasang kama sorokan pena ia mau pelesianna kasiala masean. Udah tahu mangaku kumua tontong undala mase padanna ma rupa tahu. Apa tontong na paundi pesinga na paurungi buktu kasisalan kapua. Ia ke inang masorok ki pena anta siala mase manasa inang tae mona laden kasih sengaran. Sai lako rapak ki sia marampak lan katuan mak dandan si sola padanta ma rupa tahu. Ia mau dipolalan usundun ni tuntunan sukaran aluk. Manasa melo sia nakamali ki padanta tolino ondong pipong matua ke unturu ki. Siala mase umpeng garontoi pak kaborok lan puang. Puang tontong umpasake ki sola nasang. Amin. Tah masambayang kur sumanga o puang ki pakendek mati olo malakbi milante malambi to temo. Belanna tontong bangkan mi tundui, tontong bangkan mi anta lan allo katuang ki. Di panamanasta o puang ulen dui kadam milan malambi to temo. Kumua tak membela untampe kan o puang. Tontong kan mi kamasei, sa tontong kan mi kaboroi. Lamin dadi pak pakilala ho kami o puang kumua. La tontong kan siala mase, la tontong kan sangina ulin kan itu katuangki. Ia merata o puang ki menolo mati olo malakbi milanti malambi to temo tontong kami umpasaikan sola nasang. Mak din raka pengkarangan ki agan katuang ki laki patarru lante malambi to temo. Mama semi tu tontong sisolangkan angki mak din ulingkan itu katuang ki situru alam pak porayami. Kumbungan mi o puang lan mintu agan katuan na. Kamu puang tu tontong umpas sake sia unanta ila lumintu tengkana katuan na. Anna mak din bang torro manaman sia makari tutu. Ulen dui mama semi siya pak kaborok mila lumintu allo katuan na. Kure sumang o puang tu kamalaga-lagaran sia kamawatangan tu mi kamasiangkan lante malambi to temo. Patarru mi tu mama semi lahu kami o puang belanna tania pak poreang kitula dadi sangadina pak poreyami. Ki rampo mas sambayang ulen dui sangana puang ki puang Yesu. Ia mo puang pela abak kasalangki. Amin. Rampuan dem tu kasih rampunan ta salama ulingkan katuan talan allo yate puang tontong umpas sake ki sola nasang.